Puput ngucap rares matilar adi gelis inggih eri sampune punika ngandika ide yang brahmana kering ariantok para panjak gel-gel purani sane wenten iri kering pura besake ngraris nimangkin metilar metedah ide yang brahmana keling cerit ide sampune matedah ide yang brahmana keling ngraris cerita yang titiang kawentenan ide tabek pakulun ide sang Prabu dalem watu renggong indik reng jabeten uning nenten pisan ide sang Prabu dalem watu renggong nguningin yen sapunapi polah palih paridabdab irike ering jabayan pura besake antuk ulang nabdabyatnya inggih harian tukang ngulang anggani desang Prabu dalam watu renggong nabdabang mikesinanggah karya pucara nangluk meranuni punika raris wenten cihna sane nenten becik nggih sakemon wenten perciri percisne sane kaon yakti sane nenten becik nika pangihin riantuk ide sang Prabu dalem watu renggong panjake mengayang
hadi sane uning ayang titiang iwau nekara sayang cisne sane nenten becik eriantuk ide Sang Prabu dalem watu renggong punapi sewatek para panjak ideni maka sami sani sumuyup ngaturang bakti rike bering pura besaki dan madue mana ini ri sampune kadiasa punika para panjak ide dalam watu renggong sani ngaturang ayah nyengaslem kuku tan medue idep sani suci eri kalane ngaturang ayah hirike saling dengkik sareng krame yen napi sani ngawet puang para panjak ide Sang Prabu dalem watu renggong sani ngaturang ayah hirike ring pura besaki wenten permasalahan wenten punika paridabdab aslem kuku mapuare uyut saling dengkek ngajak ruang-ruange puni meh-mehan saling tengen lengen kadasa punika kuwenten irike nang kelok merane sampun katur manut resti nggih upacara nika sinanggah iyadnya nangluk merana punika sampun sida kemargiang ngeriantuk ide Sang Prabu dalem watu renggong manut ring dreste sane sampun kesungkemin daweg ide ngencejakat irike ring gel-gel puri nanging saluwer mrane nadian je sampun sida kemargiang upacara nangluk meranane punika sake mau ingyan keperpehan meranane punika kantun kata kadirian Dewa Ratu Agung napi ningawinang kadiasa punika nenten wenten makiran merane saning ngepok tetaneman para panjak gil-gili jok sayan ngakeha meh-mehan tuh nikel pang 100 yen rasayang kadisa punika panjak saya kirang pangan nggih uyakti
indike kadi sapunika sampun sanesida ngawetwang pare panjak gel-gel purane dok punika yok samung saya mapware kirang utawi tune ajeng-ajengan ning ngawetwang oh peceplek-plek panjak gigi sedawek punika